Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn Kurd in. Ew Kurd in. Roj baş. Roj baş. Navê te bawer e? Navê min ne bawer e. Navê te çi ye? Navê min Azad e. Navê te bawer e. Bawer? Na. Navê wî bawer e. Ha. Navê te çi ye? Navê min Azad e. Tamam. Navê te Rojda ye? Rojda? Na. Navê min ne Rojda ye. Navê te ne Rojda ye? Na. Ew e Rojda. Navê wê Rojda ye. Navê te çi ye? Navê min? Erê. Navê min Azad e. Ez azadim. Baş e. Navê te Azad e. Erê. Navê min Azad e. Tu Almanî? Alman? Na. Tu... Ne Almanım? Tu Rusî? Rus? Na, ez ne Rusum. Japonî? Japonî? Na. Ez ne Japonî mi? Tu Erebî? Arap? Arap? Na. Ez ne Arabım. Tu çi? Tu ji kîja miletî? Ez çime, ez ji kîja milletî me. Ez Kurdim. Ez ji Kurdistanê me. Baş e. Tu Kurdî? Erê, ez Kurdim. Tu çi karî dikî? Ez çi karî dikim? Erê. Ez xwendekarim. Tu Lê çi ji me dixwazî? ez dixwazim ku karekî biçûk hebe ez dikarim bikim. Yani? Yani karekî nîvkar yani nîvkar bi xwendina xwe re dikarim bikim. Tu dixwazî part-time bixebitî yani? Erê wek tu dibêjî part time, belê. Tu xwendekarî û tu dixwazî part-time bixebitî. Belê. û tu Kurdî. Erê, ez Kurdim. Tu mamosteyî? Na, ez ne mamoste me. Tu rojnamegerî? Rojnameger? Na. Ez ne rojnamegerim? Tu ne rojnamegerî. Tu nivîskarî? Na. Nivîskarim. Nivîskar. Tu ne nivîskarî ne? Na, ez ne nivîskarim. Baş e. Tu siyasetmedarî? Siyasetmedar. Yani polîtîkacî? Na. Ez ne siyasetmedarim? Tu ne siyasetmedarî? Na. Tu hunermendî? Yani temburvan, bilûrvan, dengbêj, stranbêj. Na. Tu ne hunermendî? Ez ne hunermendim jî. Ez hunermendim ez. Lê tu Kurdî? Erê, ez Kurdim. Bi rastî jî tu Kurdî? Bi rastî jî ez Kurdim. Tu ne mamosteyî, tu ne rojnamegerî, tu ne nivîskarî û tu ne siyasetmedarî û tu ne hunermendî jî. Na. Bi rastî jî tu Kurdî? Bi rastî jî ez Kurdim. Ez ne siyasetmedarim. Ez ne rojnamegerim. Ez ne tiştê ku tu dibêjî hemî ez ne ewim yani. Ez Kurdim. Tu baş bawerî tu Kurdî? He? Bawer ez Bawer? No, ez ne bawerim. Ew e bawer. Baş e. Lê ez fam nakim. Hem tu Kurdî, hem tu ne siyasetmedarî û ne rojnamegerî û tu ne nivîskarî û tu ne hunermendî. Tu çawa Kurdî? Erê, ez Kurdim. Ez ne siyasetmedarim. Ez ne nivîskarim. Ez ne hunermendim. Ez xwendekarim, xwendekar. Ew ê paştekî ye? Ew bawer e. Ew siyasetmedar e? Ew ne siyasetmedar e. Ew rojnameger e? Na, ne rojnameger e. Ew hunermend e qey? Na, ne hunermend e jî.
نه روزنامه‌گره نه روزنامه‌گره نه نویسکاره نه هنرمنده لحوالات او کیه؟ ها هوالا من او روجدایه او سیاست مداره نا او نه سیاست مداره هنرمنده نا او نه هنرمنده او جی کردن اری او جی وک باور کرده هر دو کردن ایروش امه فری نینیا لیکرا بوینه ببین لیکرا بوینه وکا کمه گوتو بو یعنی به انگلیزی تو بی به فرانسی اتر به کردی مگوتو بو گاوا که ام دخوازن خصوصیتین خواه ببیجن ام لیکرا بوینه بکارتینن و گاوا که مروف لناوه هفدو جده پرسه مروف لیکرا بوینه بکارتینه مثلا ام دبیجن ناوه من آزاده ناوه من باوره ام ده هر دویان دجی لیکرا بوینه بکارتینن لگاوا که ام بخوازن نینیا و بکاربینن ام دبیجن از نه آزادم از نه آزادم وان هفوکان بخوینه از نترکم از نه ترکم تو نه ترکی اری از نه ترکم از ننویسکارم از نه نویسکارم از نویسکارم از نه هنرمندم از نه هنرمندم از هنرمندم جی از کردم از کردم روش باش روش باش ناویت باوره ناوه من نباوره ناویت چیه؟ ناوه من آزاده ناویت باوره باور؟ نه ناوه وی باوره ها ناویت چیه؟ ناوه من آزاده تمام ناویت روشدایه؟ روجدا؟ نه ناوه من نه روجدایه ناویت نه روشدایه؟ نه او روجدا ناوه وی روجدایه این ناویت چیه؟ ناوه من؟ اری ناوه من آزاده از آزادم باشه ناویت آزاده اری ناوه من آزاده تو آلمانی آلمان؟ نه تو نه آلمانم تو روسی روس؟ نه از نه روسم ژاپنی ژاپنی؟ نه از نه ژاپنیم تو عربی عرب؟ نه از نه عربم ای تو چی؟ تو کی ملتی؟ از چمه از کی جملتیمه از کردم از جی کردستانیمه باشه تو کردی اری از کردم تو چه کاری دکی؟ از چه کاری دکم؟ اری تشتت میکن از خوندکارم تو لی چیش مدخوازی؟ از دخوازم که کارکی بچوک هبه از دکارم بکم یعنی یعنی کارکی نیف کار بخوندن خوره دکارم بکم تو دخوازی پارت تایم بخویتی یعنی اری وقت دی بیجی پارت تایم بله تو خندکاری و تو دخوازی پارت تایم بخویتی بله و تو کردی اری از کردم تو ماموستی نه از نما مستمه تو روزنامه گری روزنامه گر؟ نه از نه روزنامه گرم تو نه روزنامه گری تو نویسکاری نه نویسکارم خواندکار نویسکار تو نه نویسکاری نه نه از نه نویسکارم باشه تو سیاست مداری
Siyasetmedar. Yani politikacı. Na. Ez ne siyasetmedarım? Tu ne siyasetmedarî? Na. Tu hunermendî? Yani temburvan, bilurvan, dengbêj, stranbêj. Na. Tu ne hunermendî? Ez ne hünermendim jî. Ez hunermendim ez. Lê tu Kurdî. Erê ez Kurdim. Bi rastî jî tu Kurdî. Bi rastî jî ez Kurdim. Tu ne mamosteyî, tu ne rojnamegerî, tu ne nivîskarî û tu ne siyasetmedarî û tu ne hunermendî jî. Na. Bi rastî jî tu Kurdî. Bi rastî jî ez Kurdim. Ez ne siyasetmedarım. Ez ne rojnamegerim. Ez ne tiştê ku tu dibêjî hemî ez ne ewim yani. Ez Kurdim. Tu baş bawerî tu Kurdî. He? Bawer ez Bawer? No, ez ne bawerim. Ew bawer. Baş lê ez fam nakim. Hem tu Kurdî, hem tu ne siyasetmedarî û ne rojnamegerî û tu ne nivîskarî û tu ne hunermendî. Tu çawa Kurdî? Erê ez Kurdim. Ez ne siyasetmedarım. Ez ne nivîskarim. Ez ne hunermendim. Ez xwendekarım, xwendekar. Ew ê paştekî ye? Ew bawer e. Ew siyasetmedar e? Ew ne siyasetmedar e. Ew rojnameger e? Na, ne rojnameger e. Ew hunermend e qey? Na, ne hunermend e jî. Ne rojnameger e? Ne nivîskar e? rojnameger e. Ne nivîskar e. Ne Ne- hunermend e. Li hevalate ew kî ye? Ha, hevala min. Ew rojda ye. Ew siyasetmedar e? Na, ew ne siyasetmedar e. Hunermend e? Na, ew ne hunermend e. Ew jî Kurdin? Erê, ew jî wek bawer Kurd e. Her du Kurdin. Hûn her sê jî Kurdin. Erê, em her sê jî Kurdin. Lê hûn ne siyasetmedarin, hûn ne nivîskarin, hûn ne rojnamegerin, hûn ne hunermendin. Na, em her sê jî Kurdin, lê em ne siyasetmedarin, ne hunermendin, ne nivîskarin, em xwendekarin. Ez fam nakim. Ez bawer nakim ku hûn Kurdin. Ji ber ku hûn ne siyasetmedarin, ne rojnamegerin, ne nivîskarin, ne hunermendin. Hûn çawa Kurdin? Rabin her jê derê. Kuru em Derkevin. xwendekarin, xwendekar. Derkevin. Ev deraçe kuru, ev deraçe ez hunermendim. Derkevin. Ev kurde. Ez Siyasete neke kardeşim. Derkevin. Tamam, yeter be karateci. Derkevin, yallah. مانه ميه